bakunzi ba Kiroso Filime TV turabashuhuje kuri mikoro muri kumwe na Gakuba Jean de Dieu. Bakunzi ba Kiroso Filime TV tukaba tugiye kubaganirira ku mukinnyi w'igihangange cyane ugiye ukomeye cyane bita Lionel Messi ni umukinnyi wakoze amateka agiye atandukanye ku mugabane w'i Burayi. Lionel Messi bamwe bavugaga ati Lionel Messi ahesha FC Barcelona ibikombe, agatwara za Ballon d'Or, agatwara ibikombe bigiye bitandukanye, ariko ekipe y'igihugu akaba nta kintu abasha kuba yayigenera cyangwa se yayiha. Ni nabyo abantu baheraho bavuga ati Lionel Messi ashobora kuba yarahesheje ikipe y'igihugu igikombe, akaba yafata n'umwanzuro wo kuba yava muri FC Barcelona, wenda akaba ari cyo yarategereje. Bamwe bakavuga bati Lionel Messi ntabwo ari ibyo ngibyo yaba bigiye gutuma agenda. Lionel Messi dukurikije n'ibikombe yaba yahesheje FC Barcelona cyangwa se n'akazi yaba yarakoreye FC Barcelona n'akazi yakoreye ekipe y'igihugu, Lionel Messi byabaye ngombwa yuko ava muri FC Barcelona agashaka ekipe z'i Burayi zimwe na zimwe agomba kwerekezamo. Lionel Messi bamwe ntabwo barabyumva neza, abafana ba FC Barcelona bamwe baravuga ati ikipe ya Paris Saint-Germain ni ku mwanya wa mbere mu kuba yakinira Lionel Messi, abandi bati ikipe ya Man City niyo yaba iri ku rutonde rwo kuba yaba yasinyisha Lionel Messi akaba yakinira Man City. Bamwe bati Lionel Messi 80% agomba kujya muri Paris Saint-Germain kuko amakipe y'i Burayi yose arifuza Lionel Messi. Paris Saint-Germain, Man City, ariko ikipe zo ku mugabane w'i Burayi zihataniye Lionel Messi ni ikipe eshatu. Ni ikipe ya Chelsea ikaba ishaka Lionel Messi, ni ikipe ya Man City, ni ikipe ya Paris Saint-Germain. Izo kipe nizo zishobora kuba zafata Lionel Messi zikaba zamusinyisha akaba yazikinira umupira, bitewe n'uburyo arizo ziri ku isonga ku mugabane w'i Burayi zishobora kuba sagura Lionel Messi. By'umwihariko abafana ba FC Barcelona bamwe ntabwo bishimye, bamwe barumiwe, ariko ikipe ya FC Barcelona yo nta kundi kuntu yagombaga kubikora kuko Lionel Messi niba amasezerano yararangiye mukaba babona adasinya ndi bigenda bigaragara uko nguko, abafana bahita biheba. Kora subscribe, ukore share na comment biba bikenewe. Ikibazo cya Kiroso Filime TV kiragira giti Lionel Messi n'ikipe ya Man City n'ikipe ya Paris Saint-Germain azakinira ekipe yihe? Icyo ni ikibazo Kiroso Filime itanze ku bwa Lionel Messi. Ese azerekeza muri ekipe? Ese azajya muri Chelsea? Ese azajya muri Paris Saint-Germain? Ese azajya muri Man City? Nawe erakometi utubwira uti azerekeza muri ekipe. Bakunzi ba Kiroso Filime TV tukaba tubashimiye. Niba utarakora subscribe gikore, tujye ujyibona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye umunsi ku munsi. Kuri mikoro muri kumwe na Gakuba Jean de Dieu. Yes, what's up kunzi ba Kiroso Filime TV. Bashimiye mu mwese mukomeza gukurikira Kiroso Filime TV. Ari nayo mpamvu tubasaba gukora subscribe, like and comment, tukajya tubana umunsi ku wundi kuko twaje kugira ngo tubagezeho ibintu byiza cyane kandi bibabereye n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Thank you.